Dobar dan ljudi, dobrodošli još jedan dan do Londonu, aj majko milo. Spremni smo za dress run, treći dan show weeka srijeda. Moram si srediti kosu, moram doći ranije da vodim upjevavanje i onda ćemo si staviti mikrofone i onda idemo u kazalište. Biće top, jedva čekam. Ok, ekipica, krećemo dakle sa podcastom. Lifehack, ako želite zavinute trepavice, trebate samo zagrijati uvijač. Oh yeah. Ako vam se sviđa ovaj beat, radio ga je moj brat pod umjetničkim imenom Pletikosa. Poslušajte naše nove pjesme. Ne smijete staviti previše šimera, zato što ćete izgledati jako znojno na pozornici. A mislim da to nitko ne želi. Isto tako, ovaj kontur stari 5200 godina, Essence vjerojatno 15 kuna u DM-u kad sam imala 12 godina. Ovaj tu ruž je nešto najbolje ikad, znači obožavam i stavljam ga 100 godina jer treba biti točno onako kako treba. Sljedeće je dezić za antismrad, a kada stvarno nemate love, onda su tu testeri umjesto pravih parfema. Ovo je stvarno bilo tužno. Sljedeće prelazimo na Kriolan šminku koju stvarno puno koristim što se tiče kazališta, jer je baš kazališna šminka i super je protiv znojenja. Spremamo stvari za kosu. Danas će biti potreban dry shampoo. I krećemo s kosom. Ovaj mali češljić mi pomogne da sve razdvojim jednako i onda dižem pola kose gore, a pola stavljam dolje. Naravno da ostavim ova dva mala prcvoljka naprijed i onda ih zarolam. Zašto sam rekla zarolam? Kao na figarima? Bam! Kosa frizura. Frizura šminka gotovi. Vidjet ćemo šta kažu, jel dobro, zato što je danas generalka. Držite mi fige! Ružice su u punom cvatu. Doručak, zato što moramo nešto jest, right? Spremam burrito za probicu i 3 cherry rice. Jedina kuhača mi se apsolutno strgala. Al poslužit će. Jej! Tada! Getting ready for tech. So this is the result. So she's got a lovely scarf on, then we'll pan to her dress, give us a 12, give us a 12, there we go, and then the shoes. Whoa. Whoa. This is my outfit. 7 kiss and a brother.
Pleti, drop the beat.